Maailman ensimmäinen avaruuslentäjä Juri Gagarin on saapunut Suomeen ja nyt lähestymme kovalla kiireellä Helsinkiä. Vainikkalassa, Kouvolassa, Lahdessa on ollut tavattoman paljon suomalaisia lausumassa maailman ensimmäisen avaruuslentäjän tervetulleeksi Suomeen, ja niin teemme mekin. Tervetuloa Suomeen, dobro požalovat Finlandiu. Niin, nyt me olemme matkalla junassa. Onko tässä junassa mahdollisesti helpompi matkustaa kuin raketissa, millä kiersitte maapallon? Как вы считаете, легче ли ехать в поезде или летать в ракете? Ну, тут есть, конечно, свои особенности специфические. Ехать в поезде и лететь в ракете. Ехать в поезде немножко легче в том отношении, что здесь не действуют такие перегрузки большие, как они действуют при полете в ракете. Но, с другой стороны, здесь более продолжительное время езды в поезде. И, кроме того, в поезде больше трясет, чем на ракете. Ракета идет гораздо плавнее, гораздо спокойнее, чем поезд. И этой качки и тряски не наблюдается. Majuri Gagarin kertoo, että tässä on omat erikoisuudet. Kun lentää tuolla korkealla avaruudessa, niin siellä on omat painovaikutteet, jotka vaikuttavat lennon aikana ja tekevät sen hiukan raskaammaksi. Tässä junassa taas, kun matkustaa, tällaiset tekijät eivät ole vaikuttamassa, mutta kun menemme junassa eteenpäin, niin tämä hytkyttää ja heiluttelee, jota ei tunne lainkaan raketissa, kun sillä lentää. Mutta myöskin on se poikkeus, että raketti kulkee huomattavasti nopeammin kuin juna. Kun te istuitte hytissänne tuolla raketissa, niin ja raketin moottorit alkoivat toimia, niin mitä te silloin oikein ajattelitte? О чем вы думали в то время, когда заработали моторы вашей ракеты? Когда были включены двигатели ракеты, то начался активный участок выведения на орбиту корабля, спутника. В это время нужно было выполнять большую напряженную программу полета. И все мои мысли и думы были направлены на то, чтобы как лучше ее выполнить, как правильно выполнить эту программу полета, чтобы получить как можно больше данных от этого космического полета. Но, естественно, уже на лирические размышления времени осталось очень мало, некогда было об этом думать. Niin, Juri Gagarin kertoi, että silloin kun ne istui tuolla ylhäällä raketin hytissä, niin silloin oli kaikki huomio kiinnitettävä tähän lentoon, tarkkailtava kaikkia mittareita ja kojeita ja valmistauduttava siihen, että ne tiedot, mitkä hän tuota matkaltaan tuo, ovat mahdollisimman tarkkoja ja selviä ja täydellisiä, ja silloin on ollut oikeastaan aikaa tuollaisiin lyyrillisiin ajatuksiin. Kun me nyt matkustamme tällä junalla kohti Helsinkiä ja näemme tuolla tuon kauniin sinisen taivaan, niin näyttääkö tuo taivas täältä junasta katsottuna mahdollisesti kauniimmalta kuin sieltä ylhäältä katsottuna? Сейчас, когда мы едем в поезде и вы видите небо, что скажете, небо отсюда красивее или сверху? Мы привыкли к тому, что небо имеет голубой цвет. Мы воспеваем это небо в своих песнях, этот цвет неба, в стихах. Полны лирики, стихи, когда пишут о небе, когда поют песни о небе. Но в космосе небо имеет совершенно другой, непривычный для нас цвет, черный цвет. И он так несколько непривычен для нашего глаза. Но, может быть, когда мы будем летать дальше к другим планетам, может быть, даже когда будем летать в другие звездные миры, в это время нам понравится больше, чем голубой и черный цвет неба, так как мы привыкнем к нему. А пока оно, конечно, приятнее, когда голубое. Niin Majuri Gagarin kertoo, että täältä katsottuna taivas on tavattoman kaunis. Se kaunis taivas, johon me olemme tottuneet, ja tuosta taivaasta on kirjoitettu kauniita runoja. Siitä on sävelletty lauluja ja siitä puhutaan kirjallisuudessa. Kun katsoo taivasta korkealla avaruudessa, se on aivan toisen värinen, sellainen, johon me emme ole tottuneet. Se on tumman musta, mutta voi olla, että joskus tulevaisuudessa, kun me lennämme pitemmälle, tuo taivas voi olla siellä kauniimpikin.
Kun te lensitte tuolla korkealla avaruudessa, niin näettekö mahdollisesti meidän 1000 järviämme? Ska sitten, когда вы летели в космосе, видели вы наши тысячи озер? К сожалению, мой путь, орбита космического корабля проходила не над Финляндией. И, к сожалению, я не мог видеть тысячи озер, которыми богата ваша страна. Но в следующий раз, если полечу, то я постараюсь побольше полетать и посмотреть на эти тысячи озер сверху, часть которых, я надеюсь, увижу здесь, будучи у вас в Финляндии, на вашей земле. Niin majuri Gagarin kertoo, että valitettavasti hänen rakettinsa reitti ei kulkenut Suomen yli, eikä hän voinut nähdä meidän tuhansia järviämme, mutta toivottavasti tulevaisuudessa, kun hän lentää jälleen avaruudessa, silloin matka kulkee Suomen yli ja hän näkee nämä järvet. Mutta nythän hänellä on erittäin hyvä tilaisuus tutustua meidän maahamme ja hän näkee, kun hän on kiertokäynnillä täällä, nämä järvet, lausui majuri Gagarin. Te mainitsitte, että tulette mahdollisesti tulevaisuudessa lentämään, niin koska tämä tapahtuu. Собирались ли вы лететь в космос в ближайшее будущее? В ближайшем будущем, если мне доверят такой полет, то я полечу в космос. Но я не хочу быть монополистом в этом деле. И у меня есть много друзей, космонавтов, которые рвутся, прямо-таки рвутся в космос, хотят все лететь. Надо же дать возможность и им слетать. А когда подойдет моя очередь, когда доверят мне полет, то я полечу, будь то полет вокруг земного шара, или к Луне, к Марсу, к Венере, а может быть даже и в другую звездную систему. К полету я постоянно готов, и в любое время, как только мне доверят, я полечу снова. Niin saimme kuulla, että hän on aina valmis lähtemään uudelle matkalle, kun tämä tehtävä hänelle luotetaan, mutta hän kertoi myöskin, että hän ei halua olla mikään monopolisti avaruuslennossa ja sanoi, että Neuvostoliitossa on paljon avaruuslentäjiä, jotka ovat valmiina lähtemään kiertämään meidän maamme ja lentämään myöskin pitemmälle Kuuhun, Marsiin, Venukseen ja mahdollisesti jopa toiseen aurinkokuntaankin, mutta silloin kun tämä tehtävä hänellä annetaan, hän on valmis ja hän on jatkuvasti myöskin siihen valmistautunut. No teidän vaimonne ja molemmat tyttärenne, he jäivät sinne Moskovaan. Ja kuinka he voivat siellä? Как ваша жена и дочери там живут в Москве? Жена и дочери мои в Москве живут хорошо, здорово, чувствуют себя прекрасно. Дочери растут, жена работает. Так что семья вполне такая хорошая, здоровая. Все работаем. Majuri Gagarin kertoo, että hänen perheensä voi erittäin hyvin Moskovassa. Lapset kovasti kasvavat, vaimo käy työssä ja kaikki asiat menevät oikein mukavasti. Скажите, пожалуйста, как зовут ваши дочери? Старшую дочь зовут Леной. Сколько ему лет? Ей 2 года и 3 месяца. А младшую дочь зовут Галиной. Ей вот скоро исполнится 4 месяца. Niin vanhemman tyttären nimi on Leena ja hän on 2 vuoden ja 3 kuukauden ikäinen ja nuorin on Gaalia ja hän täyttää kohta 4 vuotta. Пользуясь случаем, 4 kuukautta. Пользуясь случаем, прошу передать искренний сердечный привет телезрителям Финляндии. И большое спасибо за те теплые встречи и теплые слова, теплые улыбки, горячие сердца, с которыми они встречают представителей Советского Союза. Juri Gagarin lausui, että hän käyttää tätä tilaisuutta hyväkseen, lausuakseen suuret kiitokset Suomen television katselijoille siitä lämpimästä vastaanotosta, niistä lämpimistä hymyistä ja siitä lämpimästä sydämestä, jolla suomalaiset suhtautuvat Neuvostoliittoon.